الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا. اللهم افتح علينا فتوحة العارفين بك يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد Alhamdulillah na yari na isab niya buti namin waktu pagkabiyak saan singkitan niyo. Murah-murahan in hasakava bihay ni malam Jumaat atin niya continue na in pagpangadji sin tiap-tiap dengkato tanyo. Diin na lang tain amuin hikasung iban hikarayo sin pag-agaman na to. Labi aula na amuin pagpangadji hikatari na to atawakan hikasung sin kasi ibalasan na to patuhan na to Rabbul Alamin. Na limabay-labay bakasta kamuhi mga kiyabaitaan atawakan kiyajanjian baya-baya longta in pangadjion singkitan niyo sambat kurakan niyo halong pagpian singkitan niyo bang bukol lang ko pagbaot ha mga kaanakan atawakan pag-iyanun ulumul Quran atawakan mga adab pangaddatan aturan na baha din ha tawfiq sinallahu ta'ala kako in maniyo tiyo ikahiklad sin ako pangadyan harum ini tungod hamaniyo tiyo din ha mga pangaddatan iban aturan sin magdumag adlaw kakahinang singkitan niyo amo na lang tayong pagkaon. Sarin na sa in para kala ini aun waktu bang natuwi mga banding-bandingon atud aturon in pangadjian ini biya pangadjian pa mga kaanakan. Sa in pangadjian ini hari pahikahiklad ha mga kaanakan labi suway kapangadjian muna simbiya kato kamaasan. Sabab insamin sin mga kaanakan amo na ing kamaasan. Insamin sin kamanghuran amo na ing kamahulangan. Nasuway labi makauna, makahati iban makaingat, in amuin lang tabihayan kamaasan, iban sing kamagulangan, hari pa makaingat in mga kaanakan. Sabab na hakabiyaksahan, maas in maghihindo hakaanakan, bukon kaanakan in maghihindo hakamaasan. Hakabiyaksahan lang tabihayan. Na yari maniyo tiyo pangadjian. Baha biya normal dakato. Biya kaingatan na sa banguno naman yung biya mga adab, sin biya mga pagkaon. Oo. Sa wala isab marihati ko sala niya in uno-uno pangadjian in kapag balik-balikan. Kalu-kaluaon din ha mga pagkabiyaksahan wala kimugdan mapahuntol. Bang isab siya asal-asal na kimugdan na magduruhon pa siya iwan patap-tapon na hakabuntulan niya. Muna-muna, in hadith damikyan, amuin lang ta atawakan adab ini, kiyawa taray sabi ni deng kitab, biyaktul sin Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala, amuna yung kitab Riyadus Salihin. Lauhi Sheikh Firas, radiyallahu hafizahullahu ta'ala, long niya, way rin ha mga bay long niya, di hahula Dimashq long niya, hahula Syria ini long niya,
Wainen ha mga baisin mga sila nagula day buat malingkan inaun sa dalong niya kaniin amuin kitab Riyadus Salihin. Oh. Na in kaguruhan na to yan, alhamdulillah biya dagbos. Way paway sablong tadi kita kaya nadjukop. Yan ning guro na to dimihil pangadjian tungod sin akida. Laong ta pagtuhan. Oo. Inambuok dumihil pangadjian ka tulong ta tafsir. Alhamdulillah pangadjion in Quran. Inambuok dumikyan isab mga hukum hakam sin mga kakahinang singkitan niyo. Na ingkitan ni harumi sabi ni kawaon na to isab din ha mga hadith ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na in barakat si magpangadji hadith biya ini pagsukulan na to pa Allah Ta'ala muna dayawon na to sadya imbi mga pangatayan iwan niyat sin tiap-tiap siulakan ding kato. Sawing katan uno-uno hinang isabyan, dain doon siya tuminggil hapakaradyaan sin amuin niyat pamarayaw. Na in mga sabuton na to hadith ni Rasul sallallahu alaihi wasallam na bang kita niyo makarungog na hadith ni Rasul sallallahu alaihi wasallam way rugaing jikilan sing kita ni buat malingkan salawat sadya pa Nabi Muhammad. Salawat sadya. Kanda kuno-kuno kau makarungog Nabi Muhammad, oo, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magtuy kau sumalawat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, isiyo makasalawat ka ko makaminsan, salawatan siya sin Allah Ta'ala makahangpo. Oo. Na in salawat sin Allah Ta'ala paipon niya, amo na lang taing kaampunan iwan ulong rahmat sin Allah Ta'ala. Hangkanda in kita niyo, iwan sin barakat sin pagpangadji hadith bihini, na di way hugnan sindila na to magsalawat sadya. May tasawab na hadith ni Rasulullah amuin long tasabbuton. Na way rin ha mga amuin hadith masabot bihayan at tawakan masabot ingan si Nabi Muhammad, hindi kita ni sumalawat. So bang aun din ha mga dengkato, apabila kita niyo nakarungog ngan si Nabi Muhammad, ang pawala kita niyo si malawat, na baha makalamod in tauyan din ha mga biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy long niya sa ikot-ikot na manusia apabila diungog ni ingan kuri siya sumalawat kako. Hangkanda biyayon inamalan nato ini magsalawat sadya pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tagnaan angan sin Allah Ta'ala hakitab sin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di hakitab Riyadus Salihin long ta bab atawakan kitab Adabit Ta'am. Mulong niya chapter Adabut Ta'am, pangaddatan atawakan aturan haamuin apagkaon. Muna nasabot din di babut tasmiyati fi awwalihi walhamdi fi akhirih. Amuin pagmismillah hapanagnaan. Biman hapanagnaan sungit, din ha mga adab, amunain long tabi ang pagbismillah. Sa hari pa kita niyo makad, pa amuin long ta hadith siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, maway ako sadya sabuton, in parakala pagkaon, baha pagkarukan na to da, hakarya sa linya, bang nato diyungog in guro nato, dimihil pangadjian, ha amuin long ta subject fiqhi, in hukuman na bahagi nagpilawat to. Naglima. Aun wajib, aun sunnat, aun haram, aun makruh, aun mubah. Nabang tabi urul-urulun, hakarya sali sin amuin hinang pagkaon, na lamod siya rin ha mga hinang mubah. Oon. At iniya, way resab siya ang mga piyang daakan, way resab siya piyang langan. Sumagawa, in parakala pagkaon, masakop ni ilima hukuman ini. Oon. Kuno, in amuin
pagkaon mawajib pamano siya iyan. Atin niya, hukumon siya, inamuin kumaon siya, ayaw pakalong ta, in haram na. Walaw po misan in haram na, makajari niya na, unuhon, kaunon. Na, atin niya, mawajib siya amuin kumaon, apabila magmula na inunon niya. Ingin hawabaran niya. Ay bimana, bang siyari kumaon, atin niya mautas na. Oo, mugto na napas niya. Masalay na injasat iwan sinyawan niya. Sawab, long tabihayan, in amuin, daakan ka to sintuhan na to Rabbul Alamin, amuin paparihalaon, ipaparihala ka to in kabuhi. Hangan pagparihala sin kabuhi, hati niya, bang intaw yaon, di kumaon hawak to yaon, na hati niya ang makato, hawak to yaon, bang siya amuin magmula na, nawajib na siya sa isuway uno, kumaon. Ikamarwan niya, mahulog siya long tabihayan, paamuin parakala, sunnat, kumaon siya, hasupaya sadya, kumusog impamaranan niya, amuin kumusog mag-ibadat pa Allah Ta'ala. Sawabing kita niyo manusia, na manusia sadya kita niyo, bukon kita niyo malaikat di na mag-inom makan. Oh, manusia kita niyo. Maghajat in ginhawa barantay ni, amuin lang tapagkaon, iwan iinuman. Na. Mahulog siya pa haram, apabilay sabing pagkaon yan, magsibuda, iwan sing kain na, magmula inuno, inbaran. Kumaon, sa bilyat to, di na makanapas imano siya. Oh, aun siya, magkaumbiyayan ha. Aun magkaumbiyayan. Atin niya, kumaon, sambil, akon na, mautas. Oh, na. Berasin mo, pagkakitaan na to, karay-paray sabi mga amon, satwa dugaing, besin mga manok ba? Aun biya mga manok, biya unoy pagtawa, al-kabir kayam. Sa kaino amon aun da pagkaon, kumaon. Oh, basta buhi din ilaw, amon kikita, kumaon. Na. Subhanallah, sa di para biya dira sab sila magmula. Sa imano siya, yang pana kumaon, sa bilyato na, mauno na. Long ta, magmula na, amon hikamatay niya na mahulog na para kalayan. Naramik yan, amuin mahulog pa makro, amuin kumaon siya sin bukon na kagunahan, kumaon. Amuin labi-labihan niya, aun sa bukon na siya mahapdi, bukon na siya maunin eh. Makansob, oon, at niya kumaon naman sin amuin biya mga kwan. Na, nahangkanda, ala kullin, hatabiat iban hakariya sa lisim pagkaon, inyang para kala mubah. Sumagawa misambiya diin aun di sab aturan. Naraak indaakan ka to sin Allah Ta'ala, nabangkitan niyo kumaon, na inipapakaon ka to amuin, mga halal. Bangkitan niyo kumaon, amuin daakan ka to amuin papaan iban papatangkisan, hindi kita niyo papakaunon sin mga haram. Na para kala isab ini, matarang masawa na, hakamatauran, bang uno naman hiniyaram sin Tuhan, iwan uno naman hiyalal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na muna, sa buton na to, inamon din ang mga hadith ni Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Laong sin Umar ibn Abi Salama. Bukun ni sab Umar ibn Khattab. Oh. Umar ibn Abi Salama, hambuk bata-bata, narasi along tabihayan, amuin anak naraba, pag iyanon anak narasi ya, doon siya halawman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akin niya, waktu pa kulong niya bata-bata pa, na pag iyanon din di amuin bata-bata, hawala pa lang ta si mangput. Oh, pagtawakon gulam, sambisan sa pakato biyaon, aunda gulam lang niya. Sa piagngan na sin pakato, igulam lang niya. Na inhati sin gulam, sa amuin, sa kaino, wala pa yung bata yaon si mangput, atin niya gulam. Na bata-bata pa siya.
intag na lang niya amin bata-bata pa kulong niya, doon ako halaw man sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang ako lang niya makasaw kumaon iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na amin pag-ianon amin tugpasasab ilima ko ini. At iniway pagpion, kumuot mari, madto, way, at iniyaon siyan. Way, bi mga amin bang makatukuton niya, biyan ha amin doon sa halupan niya. Uno invite kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, impatungtum kanya, na into kabtangan ini, dahin ha mga adab na sin amin lang ta, amin pagkaon. Muna, sabda sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Ya ghulam, samillah. Ya ghulam, samillah. Ya kaulong niya ghulam, pagbismillah kaw. Tinya, pagbismillah. Namo na yan in panghindo, iban, amo na yan in suway panghindo ha mga kaanakan. Amo na yan in apply yung singkita niyo, iban, amo na yan in hipanghindo ha mga kaanakan kaapuan. Pagbismillah kaulong niya. Sabab in sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hakaiban hadith, idza akala ahadukum falya. Adura ini hadith sin Rasul sallallahu taala alaihi wasallam. Tungod sab sinini amon pag-usa sinto. Naam. Samillah pagbismillah kaw. Inhi kamarwan niya wa kul bi yaminik. Bang kaulong niya sumungit pakaya iwan usala in amin lima murampal patuo. Ay bima nawukon dampal pakain. Palawa. Oh. Naon yan, aun tao, atawakan aun bata, sa kaplawa. Naanad siya, mag-usal, baha, amo na yan imbi ang mga kabiyaksahan niya, sa kaplawa siya. Sumagawa, misan pa siya sa kaplawa, bang in bata-bata yan, iaanad, dahil hakabata niya, bang siya amuin, sa kahaba siya sumungit, anaron siya sinmaas niya, amuin, papasungiton siya sindampal patuon niya, sambil yaon maran niya, pakalaas niya, biadahaon, in amuin, bang makato, maanad na siya yaon. Oo. Intanda niya na, aw na rin ang mga long tabihayan, amaon na mo, mapuok ka mo, magulang sinama ko. Oo. Sa kaplawa, hakatanin ang mga kwan niya sa kaplawa. Uno-uno, kwan, magsulat, biini, umulin biini, biyan, lawa. Sa bangyan amoy kumaon na, tuon na in pag-unoy ni, in amoy pag-usan. Naunin ba sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, idha akala ahadukum, falyakul biyamini. Apabila kumaon in hangkataurin kaniyo, na usalun niya ilima ni rampal patuo. So ito, pagubos, wa idha syarib, falyashrab biyamini. Bang siya minom, damikyan, usalun niya ray sabin amuin tuo, amuin lima ni rampal patuo yaon. Mahiyad to. Unin amuin hambuk din ang mga hikmat niya. Beta kato, iban piyang hindo kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sawablong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna syaitan ya'kulu bishimali wa yashrabu bishimali. Ang kanin mga kaanakan na to yan, nawaitaan na to simbihayang. Sawablong na in syaitan, bang siya kumaun, in pag-usalon niya, amin dampal palawa niya, amun na lima ni rampal palawa. Naramik yan, bang siya minom, in usalon niya hipag-inom, amun na in lawa, amun lima ni rampal palawa. Na paigay inlawa ini, hakabiyaksahan iban kamaumuhan pag-usalon ta pa, malulumi. Pa mga malulumi. Ipagpaupo mo, ipagulin mo si mga malulumi, hakabiyaksahan, amunain uno yan. Amunain lawalong tabihayan. Nahankanda to, hati niya, inda akan kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in amin, uno ini, papausal kato in lima dampal patuo. Na, inhikato niya, wakul mimma yalik. Na bang kaulong niya kumaon, kaun, iban sungit kaulong niya atawakan put, kau, sinyawon hatungod mo.
Amon yaon atungod mo. Naray hindi ina in malami. Laong niya, papakaunon kita sinyaw na tungod ta. Nabang sa pamay na tungod ko, amo hindi ko lang niya kaunhang bayin ni. Amin, bukon ko kaswakan. So pamasadya, na ini, bihay ni sab. In pag-iyanon da hindi, wakul mimma yalik, lang si mga ulama. Amin bang magkaon, amin magsaw. Amin bang kita niyo magkaon, magsaw. Hikamaruan niya, amin pagkaon, hambok din kakaon. Oo. Sibu-sibu da walang tabi yan. So, pamabi, sinamin mag-aon sa yan, mga jamaa, magkaon lang tabi yan, mga hambok talam, na upat katao, atawa tong katao. Oo. Biara sin maray mga aunok, to pagkasulayan da sin kaibanan, hindi bang aun. Sa mga restaurant, mga hula Arab, aun wakto yan, hambok talam mag-order, mga 5 kita niyo biyan. Hindi, aun biyan to. Aon day sabi asin mga kwan yan. Uno ini? Oo. Ang mga dulang iban sing kwan. Sa ina mga rulang isabi, ang bibutang-butang na kwan. Aon wa ini? Ang mga tapak-tapak. In makso din dito, amin biya talang biyayan pagubos, biyasin na kwan ba agors yan? Agors, mashallah. Saway pisa akong nakon doon. Sayang, may tawa kita hindi makaon. Talang, pag-usiyaw ni namin kuwang, yaw nila may biyay long tabi, nakitong. Nabiyayad to, in pag-iyanon sin Rasulullah, hati niya, mga magsaw kita niyo biyayan, habok hari kita niyo magkawa, kanya lay biyayan, na kumawa kita sin yaon hauno ta, atungod ta. Hukun amin kumawa kita sin, yaad to atungod sin kaibanan. Oo, biyad to. Inyad to bang hapagkaon biyad to. Nabang sa pamakun hapagkaon amuin mataw din jinisan niya. Oo. So pamabiasin mga bungang kahoy. Iban sin mga lamay. Oo. Iban na sin kaibanan. Way re sabiad to mga salaan niya. So pamaumbi ang mga tiya papugot halupan ko. Pagusing kabayaan ko tiya pa mga ano yan. Kandaman niya. Allahu Akbar. Way na salaan na inumuno ako. Atin in kumawa ako rin dito biyayan. Way na to salaan niya. At tawakan inyariha alupan ko ini sa pamabuahan, in kabayan ko mga mangga, way di sabihan to sa lalong si mga ulama, in kumawa kita sinya. Sa in pag-iyanon da hindi, hati niya bang unway ni, bang amuin long ta nagsawbihat to, na hukun, amuin put, way ag, biya sinahin ang sinambok sahabat, hawak to siya bata-bata pa, biyandaan siya, iwan, biyaitan siya sin Rasulullah, iwan hinduan siya, bang biya diin magkaon. Na waktu experience tayo mga bihayan. Hikamaruan niya. An Aisha radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyazkur ismallah." Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kumaunin ng katauring kaniyo na sumabot siya singan sin Allah Ta'ala, bi na maguno siya. Magbismillah siya. Fa inna siya, nabang siya ang mga piyang lupahan, nalupa siya, wala siya nakauno, nakabismillah. Yato na mga hauno, yato nari itungan ang paniya kiaunuhan, kaya tumtuman. Fa inna siya, an yazkur asmallahi ta'ala fi awwali, bang siya piyang lupahan at tawakan na lupa, amuin sumabot singan sin Allah, bimana, amuin magbismillah, panagnan sin sungit niya, falyakul bismillahi awwalahu wa akhirah. Nayadto na, ito ang nataas-taasan ito. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Hakay ba na nisab? Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bang sa upama, nalupa siya. Bang sa upama, piyang lupan siya. Aun saan? Aun wakto, na amuin, hapdi-hapdian na bakaw yan. Pag sakali, ayaw pagkain, naluto na yung pagkaon. Misanin wala pa naluluto yaon, aso-aso sadya, hamot-hamot yung pagkaon yaon. Bang sadya, makajari amuin, magtuy, kumawa, mut yung kakaon yaon, na mut na sa tukaw ayan. Sa sumakawanari pa, na pagbutang man, inhalong simpikilan mo, in kabayan mo, makauno magtoy.
makaput, makasungit, magtuy. Nasa kali na pagbutang, pagkawa. Naring nga sabihan kaya unhuan, kaya lupaning pagbismillah. Hangkan day sabihan, aun din ha mga aturan damikyam, din ha mga adab, bang magsungit na magbismillah, in malingkat, magpatanog sim bismillah. Uy, nasambil hati sambil hati magkao, magpatanog pa sim bismillah. Allahu Akbar. Buko natin magsambayang. Sa bukon day sabi atu wajib magpatanog ka sim bismillah. Inya to piyagmarayaw, baha labi aula na bangsaw pa mahatatapan mo inunway ni impangdaig mo, biya simungit na sadya arakala sadya sab. Minsan min bismillah wala nakabismillah, patanugon mo yadto. Bismillah. May tayad to. Hasupaya, imaksud mo yun, magpatumtum. Ay, astagfirullah, wala. Uy, mga kulaw niya nakaunin eh. Nakabismillah. Na, hati niya, bang siya nakarungog niya, pag iyan, bismillah, hati niya, diungog niya, inamin iwan niya, nakabismillah, bima na, pag iyan, bismillah sin iwan niya, na, makatumtum siya, unin hinangon niya, saan na siya umuno yaon. Saan na siya sumugsog siniyaon, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Na, nauno ba isab bang mga kato hindi na mga hikmat sin amuin long ta amin parakala pag bismillah yan. Na, muna an Jabirin radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long sin Jabir diungog ko in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda idza dakhala ar-rajulu baitah فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila sumud inhambuk tao, hindi insyabot ni rajul. Sa bangyan masabot ni rajul kamumuhan marana inuno in babae. Oh. Apabila long niya sumud inhambuk tao, ay bima na usog na katawakan babae, baita, sumud siya pakain. Palaumbay niya. On. Fadhakar Allah. Atin niya bang mga kato, jimikil siya. Simugsog siya. On. Simugsog siya bihayan, jimikil siya. Sin susugsugon, amin bang sumud na pabay, iban amin bang hawak to kumaun na. Inda dukuli, amin hawak to siya sumud, hari pa siya makasud. Atawakan, hari pa siya long tabiyayan amin makaun, naam, atawakan hawak to siya sumungit na, kala syaitan, mamung na yung syaitan, la mabita lakum wala asya. Na long niya, way long bang makato, way chance niyo, amin makahanti habayan, iban way chance niyo makalamod kumaun. Bang makato, way uno niyo yan, way budget niyo ha mga tao yan. Na, bang kita sumud pakain, papay, ampa sumugsog, unin sugsugon tuan. Nayari resab, yari ko resab siyo sulat. On, murah-murahan, insyaAllah, pag anad-anaran na to, amura masabi ni maksud na to magpangadji, na atin niya, bang upamakon magkaon, atawakan mag-usaha, bang kita niyo nakausaha, sing kahapon ang bukpilak, na habiyayaon makausaha kita niyo insyaAllah ruwa pilak. Na, wa idha dakhal, apabila sab siya sumud, pabay, falam yadhkurillah inda dukhuli, wala ray sab siya bi mga nakasugsog, atawakan, nakajikir pa Allah Ta'ala, hawak to siya simud, kala syaitan, adraktumul mabit, na, aulong niya, makahanti ka mulong ni halong sinbay sin mga tao ini. Oh, doon nakaulong niya. Taban, arakalaw mga suring kaniyo, inbay yan, inbay, mawaya kawan sindi, buko ni sabihan, aun sa diya syaitan. Sa aun bay, na magmapda kumalong niya siya syaitan. At ini aun bay, aun syaitan din doon. Aun sa bay, way syaitan din doon. Sa sumagawa, tumunta, hindi pagkaigan, halong sinbayan, either halong sinbay, atawakan hawa sinbay, amunalong taimpag, pangjajambanan. Amunin toilet tatawakan CR. Aun sa diauno niya. Syaitan niya. Oh, aun sa dia syaitan niya. Nawang amo mga kana kanin makanubang miyato.
Aun lutaw? Naway lutaw. Oo. Aun syaitan. Hangkan day sa bangkitan niyo sumud palaon sinamin lokal yan. Suway kita niyo magpatiliwon pa Allahu Ta'ala. Suway kita niyo magpatiliwon pa Allahu Ta'ala. May ta, sab, aun yan mga unray doon. Aun yan syaitan day doon. So, may ta ka magpatiliwon. So, yung mga syaitan, pang makato na malulumi. Oo. Ang kasuwan katarya nila, amin yaon halukal, amin malulumi. Naray nga sawin, magpatiliwon kita niyo, di nga syaitan, usog ibang simbahay. Sawab, in mga syaitan, di na to sila pagkakitaan. Sain sila, pagkakitaan kita niyo. Nabang kita niyo mang jamban na. Nakakitaan kita niyo. Allahu Akbar. Nahangkan di sab, misan in magsalin kita niyo yan, aw na pagsugsukon. Aso pa, mahinang siya hampan biyayam. Mahinang siya taming, asupaya ri nila kakitaan. Biyansan. Na imbita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati niya bang intaw sumud paray, hampaway di makajikir na uno na yan. Bang makato makasudin siya tam. Wa idha lam yadhkurillaha inda ta'ami, apabila di siya makapagbismillah, hawak to siya sumungit kumaon, qala adraktumul mabita wal asha, narain doon, alhamdulillah, dua long ni sukod niyo. Sukod niyo long niya makatug harayan, iwan sukod niyo long niya makasaw kumaun ha mga tao yan. Amon tao ri makapag jikir iwan makapag bismillah. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, long sin Hudzaifah, kunna idza hadarna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'aman, in kaunan namo bang kami magpakaagad para Rasul sallallahu alaihi wasallam magpakaagad amin magbialong ta kumaon. Sabab na in Rasulullah pagkuanon man yan, pagunway ni pagtaabitong kumaon. Oo, nabang kami lang niya magpakaagad, lam nada' aydiyana hatta yabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayada'u yadah. Di kami tumagna sumungit. Di kami tumagna mutin kakaon hingga suwaylong niya makaput na along na in Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin siya in makauna. Hambuk di sabyan din ang mga adab. Hipanghindo ang mga kaanakan. O, bangyan kita niyo magsama-sama na magkaon amuin mag-family kita niyo bihayan. In suway hibay ta mga kaanakan in ayaw mag-us-us in anak. Siwo da in magulang atawakan manghod. Hingga suway muna makauna na in hisiyo, in maas. Labi awla na in ama. Nabanglaong sin ama, hati niya, aw napanugot niya, laong na bismillah na uto, sungit na kamo, di da mauno, lila na ako, bismillah, di da ito mauno. Sana, in labi indayaw niya, amin laong sin pakato, ini kasarat-saratan sin ama, bismillah, narain doon ang pamagsama-sama, umunway ni, sumungit in mga kaanakan. Nasakali, wa inna hadarna ma'u marratan ta'aman. Hambuk lang niya waktu. Nakaagad kami, nakaagad kami lang niya pagpangaunan at niya aun nanaabit na bilang magjamu-jamu kumaun. Faja'at jariyatun ka'annaha tudfa. Aw lang niya hambuk bata-bata babae, biya sa kaulo lang min tiyutud yaun. Biya sin tiyutud. Bialong niya sinamu intiyutud. Nam, fadhahabat litada yahda fi ta'am. So pamayawnin pagkaon. Biaon sa long niya, katu na ko, katukaw. Oh, sungit na kaw. Magtoy suong na siya kumanumun ni, sumungit kumawa bihayan, bang mga suro, suong na siya sumuro. Suong na siya kumuot. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha. Atin niya, piagangan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yulinan siya. Yulinan iliman niya. Na, summa ja'a Arabi, ka'annahu yudfa, damikian, aw naisab hambuok Arabi, bang mga kato, mga rimbahanon balong tabihayan, na aw naisab di matong, biya dahad to. Aw biya, pag, wallahu alam, bang kimugdan da usalan ka na, biya singkiasiso, kayan pagtawag ka niya, aw sambi excited na kuman yung, kumawa magtubihayan, pagdatong, magtoy kumuot, iyag panganisab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inuno niya, illima sin taw yaon. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam,
inna syaitana yastahillu ta'ama alla yuzkara smullahi alayhi. Bunal tuod in syaitan. Bunal tuod in syaitan. Hati niya makasaw siya kumaon. Makasaw in syaitan kumaon. Haamuin kakaon apabila wala tiyagnaan in pagkaon niyaon hangan sin Allah Ta'ala. Lang sin mga ulama, in pagkaon niyaon bangyan hibutang na, way kausin syaitan manguna-nguna, way. Di. In pagkaon, bang bihutang, di in syaitan makaon na kumaon, di. Di. Way uno nini, way bang makato, way mga kawasan nila amin manguna-nguna sila. Oh, sa sumakawa, bangyan amin timagna na yung pagsungit, iban pagkaon, ang wala dahi kaya unuan, kaya bismillahan, narain doon, makasaw na insetan kumaon. Arakala, lang niya, arakala, on biya mga halawang pikiran na to, tali-taliw mo, makasaw kumaon. Biya, bangkusab kita unin pagkaon, ang mura. Bang isabi along niya, biya mga bunal, nakasaw kimaon. Na sari di misa na kuri sungit bangin syaitan niya ulong niya nakakaon niya naon na inalam tayo man sinalam nila bukon no bukon sibo hamaksod hati niya di tar siya pagkakitaan magkaon dagbos niya di tar siya pagkakitaan ibang biya din pagkaon niya siya pagkakitaan sa sumakawa in ka turin di amin pamarat saya tahabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay bimana bang in syaitan sumauha pagkaon, tanto na sadya makasauha pagkaon. Oh, makasau sadya yan. Sa sumakawa narita na yan kaingatan bang biyanin hantang iban dagbos niya. Hangkan daw ha aun wakto in tao misang biya din in tao sin nakaon niya di dabang magkaon ini di da pagkansuan pa sa long si mga maas-maas na kaya sauhan law na sinuno ini sin syaitan. Oh, na narain doon, wa innahu jaa bihadhihi al-jariyati liyastahilla biha fa akhadhtu biyadiha. Ay bima'ana in syaitan law niya supaya siya makasaw sin pagkaon ini law niya nariya niya law ni bata babae ini iban sin tao ini amun law ni Arabiya ang pagyanon. Diya niya bima'ana na siya ay nagunuyaon. Siya ay namun biya mga himagas-hagas no katunakaw. Oh, maita bat bangyaw namin nakasungit na hawala nakabismillah imbatawat iban sintaw yaon bima na nakauno na yung setan. Nakasaw na yung setan. Naray nga sabihan na fa akhadhtu biyadiha fajaa bihadha al-a'rabi liyastahilla bih damikyan fa akhadhtu biyadi yulinan Quraisab. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadi sapahan kulong niya pa Allah Ta'ala in yaun halawm ukum milik niya in ginhawabaran ko nam inna yadahu fi yadi ma'a yadayhima ay wima'na ilima sin syaitan yaag pangan kulong niya iulinan kulong niya iban sin lima sin dua tao ini na in Rasulullah atin niya Rasul sallallahu alaihi wasallam din ha mga amuin Rasul iban Nabi sinallahu ta'ala bang uno inamin bang mga kato, di amin wala biukisan kato ipakita, bukisan kanya, bima nakita ni syaitan. Intanda niya, bukun atamin kita niya, sambil kiaunuhan niya pa. Kaya ulian na niya ilimasin syaitan. Na, hangkanda, thumma zakara asmallah wa akal. Ampa siya imun yaon. Simungit in Rasul sallallahu alaihi wasallam, ampa siya kimaon. Bang makato, bismillah siya, ampa siya kimaon na nagbaan-baan na in mga sahabat kimaon. Nabiyato in amuin nunin in hantang sin amuin kalabihan sin pagbismillah. Nasakali aun din ha mga hadith ni Rasul sallallahu alaihi wasallam lang sin Umayyah ibn Mukhshi as-sahabi radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan in kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam jalisan. Atin niya, in kaunan niya lang niya, limilingkod siya. Warajulun yakul. Aw ni sablong ni hambuk usog, si musungit, kimakaon. Falam yusammi. O siya lang ni nakapagbismillah.
Na ina sulala limilingkod, imaatod-atod kaniya. Na wala siya naka-bismillah. Hatta lam yabqa min ta'amihi illa lukmah. Sambilong ni way na nakapindin ang mga pagkaon niya, buat malengkan hang kaunura kuman. Hang kasungit da kuman. Falamma rafa'aha ila fih. Hang kasungit da kuman. Sung niya naman amin hisungit. Qal, nakitumtuman na sintaw yaon. Qala, bismillahi awwalahu wa akhirah. Tagnaan kulong ni hangansin Allah. Hapanagnaan sambil pakahinapusan niya. Simugsugin tao yaon. Nakitumtuman niya, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Fadahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nakauyum in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma qal, mahuli imian siya na ma zala syaitanu ya'kulu ma'ah. Masi-masiin syaitan si masaukan niya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah. آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الحمد لله. Nah, sugpatan na to. Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thumma qala yuyum in Rasul sallallahu alaihi wasallam mahulian pa siya imiyan ma zala syaitanu ya'kulu ma'a. Atin niya in syaitan niya tulong niya ding hapanagnaan sinsungit niya pagkaon niya masimasilong niya siya sauhan si masaukan ni in syaitan. Atin niya kikita sino yun. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in syaitan si masauha tao amin wala nagbismillah. Falamma zakara asmallah na hakahinapusan amin sungit niya yadto amin kahinapusan dakuman hawak tuman si along niya simugsog sin bismillah. Atin niya imian na bismillah, istaqa ma fi batni. Kaya sukasin syaitan bang unuin amuin kaya amuin nakaon niya yun. Kaya sukasin syaitan. Na. Nalong niya, nauno ba ito nilalong niya tuan? In syaitan ini. Na hati niya, hakahimut-mutan niya, biarasan siya nakaibanan, susungon da kalukali sa awatan pa. At tawakan minsan masabot bihayon. Biadasan sin amin lang ni amin bangaw mahulog kakaon. Bangaw mahulog kakaon na bang mani sabokon amon nagtimakaon kapag us nahulog pakanal at tawakan magtoy panajis puton mo pa di isab. Hati ni unsan pa mga lantay sa bihayan. Na hipaputi ato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. On, ang pahipaig in lumiit, ang paipasungit. Unimbay ta sin Rasulullah ayaw niulong niya kapinin syaitan. Ay bimana, in bi mga baita sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam katutan niyo, in mga ini na di batud parihilan chance in syaitan, amuin maun in parsukpatan sin syaitan iwan si manusia. Sawab, in syaitan sa mata-mata kuntarasin manusia. Dahil hapagkaon, hapag-inom, hapag-sumad, katano-uno para kala, bangon sa rapat in syaitan suway di karihilan amin piluang atawakan chance in makasuok siya pakato. May ta sa buhay radugaing amin halong simpikilan sin syaitan buat malengkan bang biya din sa jakitan niyo mara iwan mautong niya sumud palawon sin kabinsanaan. Na. Aun ini bi ang mga kaya sulat ko amon ini tagahaba-haba ini. In ini sab amun natin namin biya mga siyabot na to kain na hadith ni Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ar-rajulu baita fa dzakara Allah 'inda dukhuli. Apabila sumud in hambuk tao pabay niya ang pasya jumikir pa Allah Ta'ala na injikilan iwan susugsugon bang kita sumud na pabay na amuna ini. Oh, amuna ini. Baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Iza walajar rajul fi baiti apabila sumud na inhambuk tao pabay palong simbay niya falyakul bang inhambuk taulong niya sumud na pabay niya falyakul bima hari pa siya makasud doon pa si haun yaon
Agwa, halawang, yung pahagwa. Na, sumugsog na siya. Allahumma inni as'aluka khairal maulad wa khairal makhraj. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Na, pag-uwo siya to, imbita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, thumma liyusallim ala ahli, ampa siya sumalam pa mga ahli kalwargaan niya. Ay bimana, makauna in sumugsug hayni ampa umuno, ampa sumalam. Nabang intaw nakasugsong si hayni, bimana, way syaitan makauno, makaagad kanya sumud maun. Nabang so pamaon ishab. So pama, aun mataod ka mo yun halambay. Aun tao nakauno. Aun tao, nakaun na rin kay mo simud paray. Wera nakasala, wera nakauno. Nakasugsog. Bima na aun makauno kaniya. Aun makaagad. Oh. Nangkanday sabihin halong sinbay bang aun sarapat na amin pag-iano magsawsiyawhi, iwan magliw-liwhi, iwan sin long tabihayan paaunon in mga biasin ini. Ingkatan, bangyan simud, mura-murahan. Way amuin makatawakkal at tawakan, way amuin sud palong sinbayon syaitan. Namo yan. Allahumma inni as'aluka khairal maulad. Ya Allah, pangayoon ko kay mo in sarayaw-rayaw na amuin susuran. Iwan sarayaw-rayaw na gugwaan. Bismillahi walajna, hangaan mo lang niya simud kami. Wa bismillah kharajna, iwan hangaan mo lang ni amuin gumawa kami. Wa ala Allahi rabbina tawakkalna, hati niya nagtawakkal kami pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pakaw sumalang, Assalamualaikum warahmatullah. Narayin doon way setan makauno yan. Amuin makasud palong simbayan. Insyaallah ta'ala. Na may ta kita di mabaya amun setan makakuan, makauno ba ini? Makasud. Pasalan in setan, mabaya ko iwan sindi, way rado ka ing hangad hulat sin setan yang bang bukon, amin manasat na sadya. Nabang intaw in imbayaon, amin nahihipo sin setan, na amunayaon in hilwala, hindi magkauhusungus halaw sin pamaybayan, kaya kalayo sin Allah. Na, in kahinapusan, kaya sulat ko rin doon, tawan way pesab kita naubos hindi ang mga adab, matawad pasab-sab mga adab yato. Na, sa amuin bi ang mga auniyong kasulat ko an Muad ibn Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ininisab bang in amuin tiagnaan sin pagbismillah unan ban hataman isab ibang tubtuan hauno apag alhamdulillah nasain ka mahuman kato alhamdulillah naway naman isab salaan niya to alhamdulillah way isab salaan niya. Aun ni sablin hamang hadithin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa sumagawa, biya na sinaki ko. Bang ingkahapon na usaha mo, hambuk pilak, biyaya unhin ang narwa pilak, katawakan tu pilak. May ta, ganap-ganapiwan sungsung. Wala sabi ko imiyan kay mo in alhamdulillah yad to, unwa yad to. Wala kimugdan. At tawakan wala sabi ko imiyan lang kukalukian. Way, alhamdulillah, nakawa sin sunnat. Sa sumagawa, mabaya ko sinamuin bi ang mga makauntong-untong paiwan kaganap-ganapan pa karayawan mo. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man akala ta'aman, isyusulong ni nakaun, uno na pagkaun, biasin kamo bihayaon, nakasungit na. Inako inway pa. Na, misan timag na way pa. Na, isyusulong ni nakaun na nakakaun, ta'am, uno kakaun. Alhamdulillah, uno nakakaun, basta makaun na. Ayaw sa di, hindi makaun-kaun isang problema kita. Na, ang pasyelong ni Imian, Usman niya kimaun, nayad to na, sugsukan yun na. Oo, ba't ka mo makawasin dinilang sintuhan? Uning dinilang sin Allah Ta'ala, ang pasya Imian lang niya, Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'am. Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, ampunun kanya sin Allah Ta'ala in mga pardusahan niya 5 bay. Sa long sin mga ulama amoy mga pardusahan amoy sibi-sibi. Na sakawa ka maus kumaon masakaw sinini, unin madawhat mo yan ha para kala mubah pa yan ha.
Na, para kala mo bah pa yan, hasakara kau maus kumaun, alhamdulillahi alladhi at'amani hadha ta'ama wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwa. Amo natin janji sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, in ampunun kay mo sin Allah ta'ala, in amuin pardusahan mo. Na, nang kanda na suksuhan yung nasabi yaon, alhamdulillah. Oh, kuno maubos, na in mga ini, amo na ininbi ang mga ipangihindo na to ang mga kaanakan, kaapuan. Pusa ka dakula, may ta sawab, mabaya kita iwan, hindi kita nyo mabaya. Amo na iniindarauan, sing kita nyo kataan, labi aula na doon ang mga kaanakan, kaapuan. Pusa ka way luhian, hisyusyu in umusal iwan makay kaniya, di maluhi. Oh. Iwan way re, di na hini kapag unubayan, di na hini kapag kalo si magtaw-tay mahudbat, may ta, sawab na aamalan sa dyayan. In umamal ka niya, alhamdulillah. Hindi umamal, way resab. Di rin sa paglukusan. Sana in labi marayaw niya, amuin kaamalan sing kita niyo, hasupaya murah-murahan, lamud kita niyo katan, din ang mga makadauhat sin kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na murah-murahan mga kamaasan, kamakulangan, yadto in biya maniyo tiyo, pangadjian, murah-murahan, din ang mga adab, iwan sin, din ang mga maniyo tiyo susugsukon, insyaallah, na biya sulay-sulayan ko, piyag anat-anaran sulat din di, kaluon din kanyo mabaya, umuni sumulat, atawa kan mabaya, kumawa kanya, humapal, na alhamdulillah, pataon niya, atawa unuhon niya na pag anat-anaran, inut-inuton ni hapal-hapalong biyayan sa bil, mag-adlaw yad to, amo natin biya mga susugsukon niya, maubos na, insyaallah ta'ala. Na murah-murahan, aon papagbalikan sing kita niyo, paygayan pa yung mga kaguruhan na to, naka-schedule na. Insyaallah ta'ala, ayaw kita niyo magbatilaol, dumihil wakto, humadir kita niyo, ikamarwan niya in mga ngabi manabiti kita niyo pa mga katawtay mahuran na to, sawab na amura iniindahin ng mga pagdingkod-dingkod way lugian, pagdingkod-dingkod, kaampunan sintuhan in madawhat na to, sawab uwos na beta sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, aun din ng mga kamalaikatan, sin Allah ta'ala, way ruhaing hinang nilabot malingkan magpuliling iwan magliwutan sa jadiha dunya maglawag sin mga tao amoy nanunumtum fa Allah Ta'ala. Laong sin Imam Ibn Hajar al-Asqalani kitab niya Fathul Bari din ha mga pag-iyanon majlis amoy long tapagtumtum fa Allah amunay majlisul ilm lamud na siya long na rin dito nabi asing kato ini hakahib na pusan niya madawhat sin kita niyo in kaampunan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na murah-murahan, bangman pe pagbarakat sin Allah, in mga waktu maniyo tiyo na usal na to, bangman kita niyo di da sumuhon, sarta bangman kita niyo makataabit pa, iban makapangawi-ngawi pakaibanam, sabab long sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, long niya kan Ali, long niya, laan yahdiyallahu bika rajulan wahidan, khairul laka min humurin ni'am. Bang sadya long niya, haamoy kahidayatan in hambuk tao, hakahidayatan sa jalong niya, kapanduan, inhambuk tao, pasalan mo lang niya, labi pa lang niya rin sinhaamuin, amuin, unta pula. Labi pa lang niya rin unta pula. Ngayanan, unta pula, so, nakaunay ito, amo natin unawayan. Amo natin alta, mahal ka, nakaunay ito. Hakaywan riwayat, labi pa lang niya, dahil sinamun iyabutan sin silak sin matasuka, bima na labi pa ding haamin dunya iwan sin luon niya. Ang kanda, ingkita niyo mangabi-ngabi. Alhamdulillah, asaday sabing pagpangabi-ngabi sin amuin admin na to yan, Facebook na mari yan da iunuwahin yan na nakaunuwahin nakauna na ingkita niyo sab, o mga kabagayan na to, na mangabi-ngabi kita niyo supaya tumaod pa kita niyo hangan pagtawtay mahod, magtulong tawang pahinang marayaw, insyaallah ta'ala bang man pataptapon sin Allah ta'ala yung pagpangadyo na to na murah-murahan patubtuon na to na sadya rin dito. Subhanakallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.